hano rero nk'uko mubireba hano General Byamungu yarageze muri residence cyangwa se aho guverineri Kivu y'Amajyepfo yaratuye kugira ngo murabibona ko abaturage cyangwa se abaturage bo muri Kongo bari bakaribisha cyangwa se babahereza ikaze mwongera ngo murabibona ko hano ingabo za Ventura ndetse kandi hano uyu ni cortege yari herekeje Corneille Nangaa nawe wari ugeze wari kwinjira muri Bukavu nyabona murakubona ko abaturage bari kugenda bamusuhuza umujyi wa Bukavu rero mu by'ukuri ukaba warabohowe mu buryo budasubirwaho na M23. Karibu aha rero uyu musaza mubona yararimo abwira abasirikare bazarenda ati mwebwe babana batoya mureke gukomeza kurasana na M23 ahubwo rwose aba basore ibatuzaniye amahoro ibyo bintu murimo rwose ni mubireke mu bintu byo gukomeza murasa mwohereza amasasu mugira gute ni mubihagarike kuko aba basore icyo bazanye na amahoro ngereka mureke kubyiyumvira. Sawa mzee. Ule anaitwa mzee Mshumbazi. Sasa yeye yuko sharje na manake ukipenda chale ya kila aina na kunywa maji ya kila aina ni huyu mzee wetu hapa. Mzee unasema aje mambo yako sawa? Nafikiri hapa ni Jongoma. Mimi mzee naona uliacha kitambala yetu. Makalite yote tunaambia watu waache kwenda Burundi. Hapa tunaleta amani. Amani baba. Sasa kitambala yako unaacha wapi mzee? Charge na munition na charge na kabine tekniki ya Kilozi. Bitu iko sawa. Okay, asante sana. Ba Jos Ataya TV rero turabasuje twizere ko mumeze neza twizere ko igitendo cyanyu kimeze neza mwaramutse neza aho mugiye muherereye hagiye atandukanye abari mu Rwanda abari hanze yarwo abari mu bihugu bitandukanye bya kure twizere ko mumeze neza. Hanyuma rero ku munsi w'ejo twabagezagaho bigiye bitandukanye ubwo twabigendaga tubabwira inkuru ziri kugenda zicaracara hanyuma kandi hakaba ari inkuru n'ubundi ivuga ko abasirikari barenga 1000 bo muri Afrika y'Epfo Tanzania ndetse na Malawi baracyari aho bazengurutswe na M23 bakaba bategereje ko mu by'ukuri bahabwa ikibari cyangwa se bagahabwa uburenganzira bwo kuba bakambuka bakava muri Kongo bakaba bagenda mbegutse ko M23 irabazengurutse icyakoze icyo ikora ibahereza amazi kabahereza ibyo kurya ariko kuri ubu ngubu M23 irabazengurutse ntaho bemerewe kujya muri iki kigo cyabo rero akaba hazengurutswe n'amadarapo y'umweru agaragaza ko mu by'ukuri bemeye ko gushyira intwaro hasi ko nta mirwano bakeneye. Aba basirikare rero barenga 1000 baracyari muri iki kigo ni ikigo kinini kirimo abarundi kirimo aba Malawi abakirimo abatanzania urumva ko baracyari muri iki kigo baracyategereje ko ibihugu byabo hari icyo byabikora kugira ngo babashe kuba bataha. Hanyuma rero Corneille Nangaa nawe nk'umuyobozi wa AFC nawe ejo yabashije kugera hari yabashije kugera muri Bukavu agiye kureba mu by'ukuri uko bimeze. Hanyuma kandi andi makuru hari nuko hari umunyamategeko witwa Moise Nyarugaba akaba n'uwo mu bwoko bw'abanyamurenge yasabye ko hakubahirizwa uburenganzira bw'impunzi z'abanyekongo b'abanyamurenge nyuma y'ibikorwa byo kubata muri yombi bikomeje kwiyongera mu Burundi. Ibi twari twabaye nkaho tuvuga ko mu gihugu cy'u Burundi abanyamurenge barimo bagiye batabwa muri yombi ndetse abandi bakameneshwa. Hanyuma rero uyu munyamategeko nawe w'umunyamurenge akaba avuga ko hakwiriye rwose kubahirizwa uburenganzira bw'impunzi z'abanyekongo b'abanyamurenge kuko bari gutabwa muri yombi mu gihugu cy'u Burundi. Uyu munyamategeko Nyarugaba rero yabinyujije mu butumwa yashyize ku rubuga rwa X bukubiyemo icyifuzo yagejeje kuri perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye aho yagize ati bwana perezida wa Repubulika y'u Burundi mboherereje ubutumwa ku buryo bwonyine bwo kubagezaho byihuse ku byerekeye ifatwa ry'abanyamurenge baba mu gihugu cyanyu ryateguwe muri iki gitondo. Nyarugaba yavuze ko aba banyamurenge bari gutabwa muri yombi bakiriwe mu Burundi nk'impunzi mu myaka myinshi ishize mu gihe abandi bahatuye nk'abanyamahanga bahafite ibyo bahakora. Nyarugaba rero yavuze kandi ko
yavuze ko urutonde rw'abanyamurenge benshi bafatiwe mu duce dutandatu two mu Burundi harimo Nyabutege, Mutakura ndetse n'ahandi bakomeje bagenda batabwa muri yombi. Nyarugaba yavuze ko abo banyamurenge bari gutabwa muri yombi bagiye mu by'ukuri bafatirwa mu duce tugiye dutandukanye nk'uko nabikubwiye, harimo Nyabutege, Mutakura, Kamenge, Jabe, Mutanga, Kanyosha n'abaturanyi ba Nyakabiga. Uyu rero Nyarugaba yavuze kandi ko hari n'abafatiwe ku mupaka wa Gatumba uhuza Kongo n'u Burundi ku itariki ya 8 Gashyantare 2025, bakaba batararekurwa na n'ubu. Mu by'ukuri Uburundi bukomeje kugenda bugaragaza ko bufatanije na leta ya Kongo mu guhohotera cyangwa se mu guhohotera abantu batandukanye bagenda bavuga Ikinyarwanda. Rero bikaba biri kugenda bituma umwuka utamera neza hagati y'ibihugu byombi, ariko M23 yo ikavuga ko izaharanira ko abantu bose bavuga Ikinyarwanda aho baherereye hose bagomba kugira umutekano. Ari nayo mpamvu iri kugenda ifata ibice bigiye bitandukanye kugira ngo nimara kubifata yamaze kwizera umutekano waho izo mpunzi zose zitahe. Ayo rero yari amakuru amwe namwe ya update narigira nkugezeho. Reka tuze gusubira ikiriho cyo nuko M23 iracyari kugenda ikora ibitendo bigiye bitandukanye, aho iri kugenda yerekeza za Uvira kugira ngo nayo za Uvira kugira ngo na Minembwe kugira ngo naho habohorwe, hanyuma umutekano wa Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru ubashe kuba umeze neza. Reka rero nkwifuriza kuza gukomeza kugira ibihe byiza, turaza gusubira mu yindi sango y'amakuru yacu ari imbere.